Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala. Ubalong ru UMP ka Lok Sabha, ulapan skem ya uba lang lalu kum ukertong jong ka Party Congress naga Nartiang Assembly Constituency. Banyak hun ye ki election 2008 syaki yang dorbar tawan ke jilla. Ya uba lang lapan skem haka jing lang kabla penyat uba Ilyas Susngi, President ke Nartiang Block Congress Committee. Hamishan Community Hall Namdong hakasngi balang. Hagani kajuk kasngi lapan rong dekat ya kiri rangba bat kilong kemesya ka Congress hapo ka Nartiang Assembly Constituency. Kini ki barong dekat ka Congress kidai ki dekat bat nong tray jo ka National People's Party, Bharatiya Janata Party bat United Democratic Party. Uba pala haga jingkren ula ong nakin repotli ki constituency jong ka jilla baka Congress ka penyeng kertong tang uba lang ubadai utaman basan. Ula ong ru habarok ki constituency ki baka Congress kan penyeng kertong hau hajar arpulai kidai ki bala biang ka jengnang jengstan bat ki bala biang ka kerdan kentop nadu ki doktor, engineer, lawyer, scientist bat ki wei. Uba pala ulapan ka jingkersan na ki ba banjit yang ni ukertong ka Congress namar udai ubre ubala biang ka jengnang jengstan bat ulakan turu iki ba bakim dai ban ngop haka pisa hakipor election. Uba lang uday nakasnong site sama. Bat uday u officer babat ya kekerdan joint director katanat soil and water conservation ke Sorkar Jilla. Bat ulashim daka voluntary retirement scheme ban aireng hak election arjar arpulai. Ulay tu baka daw ka bakongsan ka bapenlong yu ban yale ya kane ke election arjar arpulai. Kadai ban yara bat kentiu ya kayo ka kot jengkinong rem hapo ka Nartiang constituency. Ulay tu baka jingdiet jong uya ka Congress namar kadai ka seng ka bapet ya ki baduk barangli bat ka baay ka jing syakri ka balat duit habaro kiliang. Wala yun ikmat yung ay wala siyaw na katskur yung ay wah ilok apo kani constituency kamtang part ng rep the utanang wah ka siya na ting hakiliang baro member roy ka pa the UEP member roy ka pa nasa ka daw nga simo kani kubu resign nyo simbiyares yan sa ako pinako ang resign simbiyares yung ka push joint director simo yung kani kubu kidya kalongkor nang mata ka kiyasyon yung kani tao ka ba ko yung ila ko ngante jip yung ngamen mayaw klamen to William lakar kawi katiyaw madam mo boy lalu ki bay man katiyaw naw mulong shadow sa samahan duli man katiyaw William lakar hatula le kawi katiyaw madam mo boy yu bay o gini kajing yung gini ka dong ka snat ko yung na kita daw hutching mo daw uchim niya gini kajing kit nagbenta kamun wanra ya baroy ka ba akin ni dong ka snat ko yung sima gini ka kebu upan kajing kerpu kerdok hai pertunjang ke parti yo lang kamu manu kandidat yang ini kani pan kajing kersan upan kajing duai nabi upan kajing duai nabi wa wan ni kasi to kajing sedang yo lang hakal luti kajing lai yo cakri ki paibat ubru start kamu kami pinga wasaki wada yu purelang top na do ke school hado ke college dayo ubru biang ite daw jiat ya gani ke parti yang ikan ni ki kandidat ki biang sudah ki kandidat ki beti pru tiplai ki kandidat beti biro ya ke partai ki kandidat ki biang kajing start kajing tip klaim tena ento ulai krom surok ento ukre kontraktor mamang ento ukre kontraktor ento uno kamu man kikat ni MLE loju kontraktor loju nongkrong loju kelain loju kamu man kat ni ite daw kerpat ini siapa apa seperti kamu man man ki bru ki sekian yo ke bru ki cai bru yang uman ka wasekian pi man ki bilas pi man pi kam kini ki knong ke yang ki wasekian entok waye ke RB entok waye ke bru thet imtok ki chor leni ki dok waye ke bru thet mo cepang ke parti cepang ke ni ke tai mani kelampi wadu NPP la ong yu ka kongres ko ha
Oh, membiang tu MLA, membiang tu presiden, membiang tu kepala, membiang tu MP. Mama demi kini parti, om kita membiang. Pada MLA ke parti, membiang sudah. Cita ini kita ikut kabinet kita metai, bon kita reject na kongres. Popon ini kini kita metai. Kan ni besar kongres so, toki pru kita solid, kita crash down. Kalau ada tino job yang puai ke bor, ke power poli. Do ke kongres hi kawa, iomi. Iu ya le election ni hai kejat yang ke parti ni im join steve NPP im join steve UDP im join steve you know kan ke parti iu le semen no bukan dedi hakin roof house it wo job election artena to sing nai kenya ba charles Chakro Hills klan hagi bro yogi na pina ni hoi ho life Chakro Hills LM jo kwa ni bon ke kre ki life kli Chakro Hills klan ni hoi view life here piche hoi kali gini presiden ko na boy ko ani ko na report ditai kali naki nagsansit kanusit job ka kongres bon ke sia kongres kajak betulan itu ani jaintia sedang na nartiang step sedang ak sutnga ele tulot he jaintia mo im tulot he jaintia le step ko wi daw ci makchon ko to ci makchon ite daw ke bor ke jus char em ko hakti yang piki pai ba to hakti yang gini ki moman MLA kan ni to hakti yang ke sarkar dini sesusan benai tekut kabor ke yang kita tok kabor ke yang pi kabor yang kena rep kabor yang kebedu kamu mani kamu perlok ni kabor yang kini low level tok low level lagi zero level inga pi zero level kini kini ke high level kabor election yang kai ham artetin ham do jingkermen wa wani kabor ujobi ke jingjob sedang konan artian